tubagezaho amakuru y'imikino ibyaraye bibaye ibiteganya kuba mu minsi iri imbere. Ngarutse hano kuri izi kamera za James Sport Fans kugira ngo tuganire kuri Champions League yaraye ibaye mu ijoro ryakeye. Imikino myinshi twari twiteze, hari ibyavuyemo tutari twiteze, hari ibyavuyemo twari twiteguye, hari ibyabaye tutabonaga ko biri bube. Muri make tugiye kuganira mu ncamake mu minota mikeya dufite kugira ngo dukoreshe iminota itari bube myinshi kandi itari bube na mikeya, ariko ibonekemo amakuru yose wakabaye umenya. Rero hano ni kuri kamera za James TV, James Sport Fans, niho tuganirira tukavuga amakuru yose y'imikino yabaye mu Rwanda, yabaye muri Afurika, yabaye muri Aziya, yabaye mu mashampiyona yose atandukanye akunzwe, Saudi Pro League, English Premier League, La Liga na Bundesliga n'andi mashampiyona tuzi akomeye yose tugerageza kuyacaho, ariko uyu munsi tugiye kuba twaganira kuri Champions League yaraye ibaye muri iri joro. Turahera ku ikipe ya Aston Villa yari yakiriwe n'ikipe ya Club Brugge, birangira Aston Villa itsinzemo ibitego 3 ku gitego kimwe. Ni umukino wenda utari urenze cyane kubera ko ariko wenda Club Brugge ntabwo ari ikipe iremereye twahaga amahirwe ko yatsinda ikipe ya Aston Villa, ariko n'ubundi benshi bahaga amahirwe ikipe ya Aston Villa, ariko nanone bitavuze ko ikipe ya Aston Villa yagombaga kuba yanganya n'iyi kipe ya Club Brugge. Rero ni ibitego byabonetse mu minota hakiri kare, iminota ya mbere mu by'ukuri Club Brugge nawe yirangayeho kuko iyo iza gukomeza forume yatangiranye umukino, ndizera ko yari gutsinda uyu mukino, ariko nyine amahirwe yabaye makeya kuri iyi ekipe. Indi kipe ya kabiri ni ikipe ya Real Madrid yari yakiriye ikipe ya Atletico Madrid, yari yayakiriye muri stade yayo Santiago Bernabeu. Biragoye ko ari ikipe ishobora kuba yahatakariza ikipe ya Real Madrid, ikipe nkuru kandi ikipe ikomeye. Gusa nyine tugiye kureba muri La Liga twasanga ko ikipe ya Real Madrid ari ikipe ya gatatu, kuko iyi Athletic Club ni ikipe ya kabiri, ikipe ya mbere ni Barcelona. Byahaga kuba Atletico Madrid yatsindaga, yashobora kuba yatsinda Real Madrid, ni ibintu byari byoroshye, ariko byarangiye ikipe ya Real Madrid iwayo yihagazeho, birangira itsinze ibitego 2 ku gitego kimwe cya Atletico Madrid. Ibitego bya Real Madrid harimo igitego cya Rodri yatsinze ku munota wa 4, urumva ko yatangiye gutsinda hakiri kare mu minota ya mbere. Hakurikiraho igitego cya kabiri cya Diaz ku munota wa 55, birangira ari ibyo bitego Real Madrid ibashije kubona muri uwo mukino. Ikipe ya kabiri turavuga kuri PSV yari yakiriye ikipe ya Arsenal, umukino wabonetsemo ibitego 8 mu mukino umwe. Arsenal niba navuga ngo byari byagenze gute, yatsinzemo ibitego 7. Arsenal yatsinzemo ibitego 7 muri uyu mukino. Ni ibitego byinshi, ni byinshi pe ikipe ya Arsenal. Rero igitego cya mbere cyatsinzwe na Timbe ku munota wa 18, igitego hanyuma undi watsinzemo igitego hari Manuel Oye, hari na Odegaard watsinze igitego ku munota wa 47, na Manuel Neuer watsinze igitego ku munota wa 21,
na Merino watsinze igitego ku munota wa 31 na ni ibitego 7 byose kubera ko tugiye gukoresha iminota mike muri yangana ntere gusoma ibitego byose nk'uko byari byanditse, ariko ndaza kubereka akantu hano muze gukora zoom in, muze kuba mwasoma neza murebe neza ibitego uko byaragenze n'igihe byagiye bibonekera, kugira ngo nyine muze kuba mwasoma byinshi birambuye kuri aya makuru. Kuri stop hanyuma urebe neza usome zooming usome kuri kamera bari kunyereka ko iminota ndi bukoreshe irimo kurangira. Hanyuma indi mikino yabaye, hari Dortmund yari yakiye Lask ku munota bimwe match byarangiye bibaye igitego 1-1. Hanyuma uyu munsi imikino ihari ari Bayern Munich iri bwabuze kuba yakiriye ikipe ya Bayern Leverkusen. Aya makipe nari nzi ko ari amakipe y'amakeba, ariko naje kumenya amakuru ko aya makipe burya ngo ntago ari amakeba. Borussia Dortmund nani Bayern Munich na Bayern Leverkusen ntago ari amakipe y'amakeba. Benshi niko mwari mubizi, ubwo njye nari nzi ko maze igihe kirekire ntari uyu munsi bibaye, ntekereza ko wenda iyi ari derby, ariko ntago ari byo kubera ko ngo ntago ari amakipe y'amakeba. Rero uyu munsi nanone hari PSG iraba yakiriye ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool mwibuke muri Champions League imaze gutsindwamo umukino umwe mu mikino 8. Ese tuvuge ko PSG ari iri buze gutokoza izamu biremereye, igaha Liverpool imikino 2 y'intsinzwi, ariko tubyite cyangwa dukomeze duhereze amashi menshi Arne Slot ukomeje kwerekana ko ari umutoza mwiza kandi ukomeye. Inyuma ya Mauricio Pochettino komeze duha amashi menshi cyane Arne Slot kubera ko arayoboye muri Champions League, anarayoboye muri English Premier League. Tumuha amashi kuko arayakwiye. Nanone twifuriza abafana n'abakunzi ba Liverpool intsinzi, ariko nanone ntitwirengagiza abakunzi ba PSG nabo ngo tubatera utwatsi, nabo tubifuriza intsinzi. Nuko nguko tuba tumeze hano ku makamera. Ntabwo tugomba kuryamira kuri Liverpool ngo twirengagize ikipe ya PSG kubera ko yose ni amakipe kandi yose ashaka intsinzi. Hanyuma indi match hari Benfica iraba yakiye FC Barcelona. Iyi match nayo ni match nziza, ariko Benfica ntabwo niteguye ko iri buze kuba yahagarara imbere ya Barcelona. Musaza hariya Robert Lewandowski ni top scorer, ntabwo mbizi ko wenda ari buze guca hariya, bari buze guca hariya bakaba bahakura intsinzi, nuko wenda bari iwabo, inkoko iwabo burya ngo ishonda umukara, ariko nanone ntabwo twakwizera ko ikipe ya Barcelona iri buze gutaha yatsinzwe. Hari indi kipe ya Feyenoord na Inter, wenda ibyo ni urucabana. Inter ishobora gutsinda cyangwa se bakanganya. Ntabwo Feyenoord nyaha amahirwe yo kuba yatsinda, kandi nawe ufite uko ubyumva, buri wese bafite uko abyumva, bafite uko abitekereza. Rero reka dutekereze ko iyi mikino iri buze kuba uyu munsi ni imikino 4 iri buze kuba, mu gihe haraye habaye indi mikino 4. Bivuge ko ari amakipe 8 arimo asigaye gukina, hanyuma agasanga amakipe yabashije kuba yaba ya mbere, nanone agasanga andi makipe 8 yamaze kwikarya. Ariko ushobora kuba nibesheho gatoya kubera ko hano harimo ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Barcelona zamaze kwikarifiya, zamaze kubona qualification yo kuba zakomeza.
rero bari kunyereka ko ikiganiro cyagombaga kurangirira ahangaha. Hari byinshi twakavuze ariko munyemerere ko ejo hari imikino izaba muri Saudi Pro League, tuzayikomerezaho. Hari n'imikino izaba mu minsi iri imbere ya Champions ya English Premier League, munyemerere tuzakomerezaho. Ako ntasoza ntababwiye, ejo bundi ku cyumweru Thousand Hills Derby iri guhumura. Abakunzi ba APR FC barimo kwitegura, abakunzi ba Rayon Sport barimo kwitegura. Rayon Sport ifite ibibazo bya hato na hato, ibintu ngo umutoza ntareba ibiki n'ibiki, umutoza ngahagarara kuri touchline arimo gusinzira, arimo ahumaguza ngo mbe basimbuza ngo ninde ugiyemo, mbese ntawamenya ukuntu bimeze. Ariko ikipe ya APR baratuje, bameze neza, urw'imisozi igihumbi rwose. Tugiye kongera turebe umupira mwiza, bameze neza muri APR nta kibazo, uretse wenda Faringanye muri Rayon Sport udahari, wenda navuga ko ari ikibazo, ariko ndakeka ko Muhire Kevin azaba ahari. Top scorer we Premier League, Rwanda Premier League, ubuke kari Faringanye, kandi na Muhire Kevin akaba ari we ufite assist nyinshi zigera kuri 10, ni 11 manza ari 8 niba nibuka neza. Rero ntago nakomeza kubera ko iminota yagiye, kandi reka amashimire, Imana ibarinde, murakoze.